Hello pralog te kambuyo bigate poich klo poi kuana te tip clear man ni live le te pralog comment pi yo clear man pun yo comment yo te clear man kambuyo bigate klo poi kuana te pa yo pralog te ni den ipti te syndrome hage te pralog comment yo clear man ta poich klo te le live te prolog comment clear man ni live video te comment ye prolog clear man ye prolog amno mi cheat ha chini pai dur dal pili apply se kam ye be prolog comment ye clear man live comment prolog ye comment prolog clear man ni live. Hello guys, comment clear man live te kamu ye bete chuklo pai kuat te amno syndrome ha prolog comment ma ye clear man kamera te phi lakat bakuat le live te dang po video ko bi penyo ye phi amno le live pi hanu app hanu live pi penyo pi te prolog comment ye bakuat man le live YouTube te yo chna ni video pi le live pi ko man hanu app nu best app se app man hanu app live yo le live Facebook Instagram YouTube comment te ye prolog comment ye prolog comment clear man live te ye prolog to new f jo le live watte new f ngai user best how kambio pi uni bora jajje bu gulyang te pi mako api new f te dong chna video ye pi comment prolog ye ko new f comment prolog kam yo pi khlo ba I pnar te khlo hi yo amnu su le amnu man te ipnar jat te khlo hi de kut I prolog support I nga ngal support pi kat ba channel te comment ye be prolog pa su le amnu manu pai te prolog ye comment ye anu je be mo guess name se anu name guess ye cambio bete prolog kamera clear man comment ye clear man kamera
pralog baik kata ya punya pi front kamera saya ya pi amno cheni ka view cheni benar podikar ya pi amno share ka ya pi share mo share ni live pa ya pi pralog chuklo te ye poi baik tai pralog komen saya pralog kano ya penu nu F clear mon nu F le live atet te komen em bro komen pralog please komen ngobah komen dia te pralog phi nenu yo penu live na megalia mana sama na chenu yo be komen yo pralog di onu back ni kamera pralog ngadar ti nu F di bahasa oh te ada le dane fast le nu F le live te kamu back kamera go le ar penyo ga te pralog kat betip komen te kat betip le komen yo kamu pak yo pralog pak ini wak go wak kuat kamu bang hal kuat ciklo te pak yo view ciklo ya be pak ini tayo kamu senrang pak nai tay le kamu lom te petai tay senrang hata te pralog kalau no yang berlai je live live nih